putri kula karo putra sampeyan dibatalkan. Salam tiada. Apa jebasannya? Astagfirullahaladzim. Mengkonon kuno unine nyagang. Wak, Non. perkawinannya jadi batalakan, Wak. Alah. Surat pun kok. Paingan pusaka penglamar si brujul dibalekaken. Ya Allah. Ternyata surat kiwa pembatalan, Wak. Pembatalan penganten. Pembatalan perkawinan Jawa gagal, Ya Wak. Allah. Bocah kok. Gara-gara anak kita nelang derajatnya berbuat ora senono. Ya Allah. Arep merenggut kehormatannya pengantin wadon kurang ajar temen bocah kia. Mungkin nyagang La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, bocah kewirang pe wong tua. Kono biyong Allah bocah masolot dukur peni kebonan. Hei derajat. Nun Wak, Balika. kenapa sih Wak? Mbok kira nangis sih ka mana? Nangis? Ya. Tenang apa ibunda Ya Wak? empuh mono lo kedugalen. Wak, di bune. Sira tas berbuat apa? Ning kanakku. Tas berbuat apa siraku? Ning telakaku. Ibunda ngapa sih La Bu? ilaha illallah Muhammad Rasulullah derajat. Siraku gawe wirang temen ning wong tua. Tak gede kakenang, tak kitik-kitik sing awet cilik. Barang gede sirang rapi banyu kecomberan. Percuma ibu anak siraku tak pletek petak pateni siraku. Gila. Menenang sirane. Tulis waris bagja diri ketulis kegawaning janji ada teh digawa mingga wis percuma senajan sampean sumpah kang tarsono sun mai